Kani kedai ke Batisi TV, bat pidang pet ya ke kubur baman kasni, belawan rashapi tak ke rupa, ringkat bat ke Orange Nissan, lom sokpo near Fire Brigade Shillong. New Nissan Kicks. Bookings open now. Kajing Yalang Jongki Chief Executive Member Naki Laitali ki Autonomous District Council Jongka Jilla balapan baik ban penlong ha ka khat sautrik ujiliu arjar khat khandai hanong ba Shillong kala pulom no tang namar ka jing bamla jong u CEM ka Garo Hills Autonomous District Council ban poi sha ka tai Kajing Yalang u Chief Executive Member jongka Khasi Hills Autonomous District Council u ba annual khar ha Kajing kren bat ginong tho khobor ulai tho ba Kajing tmu ban penlong ya kani Kajing Yalang jongki laingut ki CEM kalong ban ya kren halor Kajing pen klan shushu ya ki District Council ban ya kren halor Kajing pen baik thamai ya ka 6 schedule jongka ri India Kajing bha pisa na ka sarkar pedang sha ki District Council bat ki wei ki mat Hagane Kajing Yalang lawan poitang u CEM ka Jaintia Hills Autonomous District Council uma Thombor Shiwat Khot kami meeting berasing kalau ma katu kami supaya boleh selok semua mereka amendment ke masuk schedule ini tabel ko Lok Sabha. Jadi sekarang khot kami meeting kumpulnya selok mentah resmi dan ini kembali orang selok baharu nakadaw bagi kolom demi nak karo sing ko. Tingong ya mentah nomor bakal kolom konklusif. Jika baharu ini kendu yang next meeting bati Garhils sekarang mengin suku ki new suggestion di sini bangin ai tadi tak kata ndegi jingi aji mo tolai aji mat bun yang ke tenbai yang ba hi namar ba kim ben perok na garis kirong minsa yesong bahabat ni next di sampai ke bagi ban suggest siapa ini union cabinet ni ada state cabinet